Novio, mi plena bosanuba, au blo novio. Mi plena satanaba, au blo au blo, au blo, au blo au blo, au blo, au blo Mi plena bosanuba, au blo novio. Mi plena satanaba, au blo Ao jokato jojo nya 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 dalaya suragba jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dalaya suragba jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanuba ao blo novio migrena satanaba ao blo Ao migrena bosanuba ao blo novio Migrena satanaba, au blo, 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 Migrena bosanuba, au blo, novio. Migrena satanaba, au blo, Jokato, jojo, nya, 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 dalaya suraka. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato, jojo, nya, 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 dalaya suraka. Ao migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Novio migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Yo, miawezo. Yo, viewers, you are all welcome. Navi, Kafui, Dr. Wonyo, Dr. Dogbe, and our brother Lukunu or what? Lukunu. So I'm right. You are all welcome. We are still waiting for instruction. Yo, akpe ta ke miawezo ta davi kafi kple fo nukunu e mereko mia aglo mi time la fia agbe na mia ve nukola kple nyasalawa. Yo, akpe na mi miafe nyasalawo kple nukɔlawo miawoe le dɔdzi miawoe ve miakɔƒe efia ya egba ɔbe miaƒe France tɔgã hã le mia dome Davi enyo le afia alebe yo ta ɔbe merci dɔla le mia dome gbata merci aɖeke egba nye merci segelo le bonjour yo ɔbe mama Veron le afia ta ɔbe nɔ ŋkɔm gbã fi. Yeah, I don't know what's going on. Yo, akpe ke afi miedo nye we having network problems. Yeah. Am I the only one experiencing all of us? No, all of us. Miakata. Yo, enyo obe nya bonya nye mekpo naneke anenema. Makaraji be Davi enyo ha nye makaraji be ya kpo naneke anema adeko ngake ta ke mia yiji mia pe nukpola kple nyasalawa pe na mi be mi do re mia nchi fie ya
strong of Benya, Alabe, Miantominia, strong of Bengia, Wanao, Enye, Wana, Deke, Siana, Etude Anyi, Alabe, Mie, Pogomajaja, Ale, Da, Nami, Nofia, Alabe, Miejagoma, Ple, University College of Education, Winneba, University of Education, Winneba, Opa allow the Department of Early Education, Ta Alabe, Kadodo Can we do about it? Yenye ta miele aji ta akpegba Davi Kafi ple Fonukunu Ocho University of Education Winneba Ola Fia Lebe o wenye miapa no fia la ona egba ta akpe afi miapa wona jikola wa o wenye Mama Vero ple da enyo ta Ola Fia akpe. Yeah. Yo, mi Yo, avesaka. We spoke. Yawele doji. Yo, Akpena mi. anyo Mr. Sofu kakaka. Oh, I'm sorry. Yo, akpe. Nye ide mi Akpe. akwe nsosronji egbe. Kosado va ye ke amile nu pocho ngongo jesi mi kunu cho ngongo jesi mile bifi amile leke mi ako ablode gbedidi. Ako kpede ngongo jesi ako kpede kaka gbedidi kenye ngongo jesi ako tunyadwa yo oji mile. Tak kosako va ye ma mi kunu cho ngongo jesi dong mi kunu cho ngongo jesi abe bu d g kple nɔviawo ye mi kɔ tu enyawo ɖo. Mi tu nyawo ɖo abe ba, da, ƒã, fa, ga, fa kple bubuawo mi ƒo nu tso kɔsra ke wova yi me. Ke egba mi gale edzi yi be miagakɔ ablɔɖe gbeɖiɖi ke nye A akɔ kpe ɖe miaƒe ŋɔŋlɔ dzesi alo xaxa gbeɖiɖi ɖɔ ŋu. Ke xaxa gbeɖiɖi ke ŋu mialé ŋku ɖo egbe yae nye kple xaxa gbeɖi ke ŋu mialé ŋku ɖe egbe akɔ ablɔɖe gbeɖiɖi ke nye A akɔ kpe ɖe ŋua yae nye kple susuewo be miakɔ tu miaƒe enyawo ɖo. Ke le egbea miaƒe taɖodzinue nye be ame sia ame nanya evegbe nyawo yɔyɔ kple evegbe xexlẽ. Miaƒe taɖodzinu vevietɔe be ame sia ame nanya evegbe nyawo yɔyɔ kple ate ŋu axlẽ wɔe yae nye miaƒe taɖodzinu. Akpe na mi ke ŋkɔnye nye Davi Kafui. Thank you, Davi Kafi, for bringing us to today's program that we are starting with some of the consonants and the vowel A. Yo, Akpe, Mama Vero was just saying that the teachers
from the University of Education, Winneba. They were talking last week about how to form 2-letter words in ever. And they had taken us through a few of this, as you can see here. So for today, they are going to continue with that. And I believe that is what she was saying. So thank you. Yo, akpe Mama Vero, ke miafe Franceto, da enyo mereko a apongcho nia mie egblofia. Yeah. Bonsoir, nos chers éditeurs. Comme David Kafi vient de le dire, c'est la continuité de ce que on a étudié les 2 semaines passées. Donc, l'objectif de ce jour est de nous aider à pouvoir écrire et lire EV en utilisant les consonnes et les voyelles en EV pour former un mot qui a un sens. Donc, on vous invite tous à prêter attention pour qu'ensemble, on apprend à écrire et lire EV. Merci. Oh, yo, merci, madame. J'ai écouté the Français. Yeah, that's all I can say. Okay, so Daddy Kafi should continue for us. Yo. So we are doing the consonants plus the verb a today. Okay. Yo. Akpe that Kafi egbona pieta hafi wo agere miadoma mi nyabe Siena convention bona efo le Texas ta misa okwe boblo do bien alavenamia atrogbo. Yo. Akpe Aklito kokama tuodiana go kaome aklasuwe kokama yeina dauma holo akpoke. Dallas Club, Google Papa, Plava, Toyam, Class, Sagat, Vomakbade, Hababoyo, Denkonaba, Cancers of Airway Association of North America. Wogo, a Yima Cock, Belagini, Davis, Abinasia, a dojo, declared your papa, but the Mabama Fitofina, Chopoyama Topper, Wana Tok, Kayo, Banaji, Zama, Wong Naya, a Union, Mania, Fit to my gentleman train Neota, a document Lene, Pokli by Ganyan, Kakanazak, Gladiade, Kayo, Yoga Fun Club, Yadanu. Du vovoa de konu vovo haji diga du kla kachacha kla mabu bitoke au pakla wana mabo vovoa we ajerodo yaji komien no ko kla for Lawrence daga du ha ka popone baleke o gafia nglon ko ne fo am ko vava ama dung ne bal boboeda legbegbe mi ato kwenye be mi avo agbodo ji to www.dallasairways.org aji hena nkongo nglo he adodo dama ji bubu ho la fi mai ka wonto na te wa chiafa akana nya jefa alo who have to talk to do Latima in a chiafa. Can I zora do ya ojibokwa? A Japa alo hotel on top Boga Chaka Cloto email Jihana Dodo to Sio and Yamapa Jerodo and Club for Lawrence that do have feed that Mosipa Capo Hagadam Reclabia Banyatapo, Yabane, young Lonquana Vavaco, Jenang Ding do Fama here. A female, the Mabama Lami Happy, Nyatapa to 2 Ay, that Yanato la Kaviamakwa. Kama nana miakata mianyaba miato bibi hanang kongolo kabahe amina na madenya te pan ton to agbona mi fofoma no mi to e ban ngonko kabao ngule susuao na nya kwa madro je fa kwa ndindu du fama ke alino fa akenya nyibu buike gala madro je fa nhanya never atewa mlo nyi fa bado jojo we have na ifa habala amia to kwao ami va ni mia du kwa masia na zala chodo mabo voa mehe akpe nami Yawe mi kona kwagama to bitra moro Yawe mi kona kwagama to bitra moro lele bitra moro lele
Thank Yo, you, thank you, after, thank you, thank you. We are already in the upper gamma. yeah, man, we already in the upper gamma. I love it. Mm, Texas, upper gamma, Tonya. yeah. Ne, amade makpo Texas. For ata a Google for akwe. I love it. Me for Texas, upon Mugatan do Lulo Nagan. Ta upper gamma, Tonya, mean. Okay. So, Dari Kafi. akpɛ ke egbe míayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi woava yi ame di be yeanamɔ mi nyuie ɖe gake míate kpɔ ke egbea míalé ŋku ɖe ŋɔŋlɔ dzesi kple a ƒe nyatutu ɖewo ŋu ta ne nya yi ke míakpɔ to kple a ƒe ƒuƒoƒo me yi ke tu enya woame eve ɖo alo tu nya ɖeka yi ke míezã ŋɔŋlɔ dzesi kple a kɔ ƒoƒua míakpɔ ha ta le ha yɔyɔ mea leke míawɔ hafi anya vovototo kawoe le me ta míegblɔ do ŋgɔgbe be míaƒe gbeɖɔɖɔwoa woawoe die vovototo míaƒe enyawo me míaƒe gbeɖɔɖɔwoa alo gbeŋlɔdzesiwo ke míeda ɖe nyawo ƒe tama woawoe die vovototo míaƒe nyawo me elabena míate ŋlɔ enya ɖeka gake gɔmesese vovovoa enɔna wo si ya ta gbeɖɔɖɔa edie vovototo míaƒe enyawo me ta ne míekpɔ ha míate ŋu kpɔ alã afɔ ene tɔ ke le fi míakpɔ nɔnɔme yi ke nye lã ta míekpea míyɔe be ha ta le ya ŋɔŋlɔ mea míezã gbebɔbɔ le yɔyɔ mea míezã gbebɔbɔ yi ke be ya ƒe dzesia eva anyime mízã ɖusi ke nɔnɔmetata velia yi ke míakpɔe nye míkpɔ be ame ɖewoa wole ƒuƒoƒo ɖe me ta mígblɔ be wotsɛ wole habɔbɔ me wole habɔbɔ me ta ya tsã mízãna ha ne ya tsɛ mígazã ha ke na ne be ame ɖe le ha dzi ne ame ɖe le ha dzia mízã ha yi ke nye gbebɔbɔ yi ke mída ɖe míaƒe atame ta le ha ɖeka kemi mea míate ŋu kpɔ enya vovovowoe míkpɔ lã yi ke nye elã afɔ ene woto le ŋu yi ke nye ha míyɔa míkpɔ ya tsɛ hafi ne míkpɔ amewo tsɛ le ƒuƒoƒo ɖe me míyɔ be le habɔbɔ ɖe me hafi ne ame ɖe tsɛ le ha dzia ya tsɛ mízãna ha nɛ akpe. Okay, all she's trying to say here is that we are not H. In we say plus a, the vowel a. So when we put it together, we get ha, with the apostrophe sign, that the one that comes from the right, looking downwards, meaning the tone should be down, ha. And on the side, the ha is simply pig in English, pig, which is an animal of four leg animal. That's what she said. And then when we move from there, you can see a group of people, a photo of group of people that is there. That is group in a verb, mean ha, group ha. If something come together to form a group, it's simply ha plus a. And another form of ha is song. Any song is ha. Also in another language. So
the tone of which you say it and the sentence that you are trying to form would let the person listening know exactly which of this ha you are talking about. If it's the ha pig, the ha the group of people, or ha the song, the tone will tell in the sentence that you try to tell. Thank you. Look like Daniel has dropped a little bit due to network problems. Some of us are dropping and coming back. Listeners, viewers, please just take it for us. We're sorry for any inconvenience that this may create to anyone. But all the same, try to like, subscribe, and share our program. Mina Miasron Vegbe. Davi Kafi. Let us continue. Yo, akpe tale ha ƒe enyatutuɖome alo he kple a ƒe nyatutuɖomea, míkpɔ gbebɔbɔtɔ, míkpɔ ŋɔtimetɔ hã, yi ke nye ta hã, yi ke nye ŋɔtimetɔa, ele gbete ɖe nya dzi. Enye gbete ɖe nya dzi nya alo le teƒe ele nane fia. Ke ha yi ke xɔ gbe kɔkɔa, ya ƒe nya ɖeke mele mía si le evegbea me haɖe kɔ. Gake ne ame ɖe kpɔ nya ɖe si gbe le evegbea me ne mi ke xɔ gbe kɔkɔa, míate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒe ne mi ke míaƒetea míasrɔ̃ nu tso me. Akpe. Ke míayi dzi, míagakpɔ ŋɔŋɔdzesi bubu yi ke míkɔ a kɔ kpe ɖe ŋu kɔ tu enya bubu ɖo. Míkɔ ŋɔŋɔdzesi yi ke mígakɔ a kɔ kpe ɖe ŋu kɔ tu enya bubu ɖo. Ke ŋɔŋɔdzesi ka mi le nu ƒo tsoe nye he. Ya ŋu mi le nu ƒo tsoe ta míkɔ a kɔ kpe ɖe ŋu kɔ le míaƒe enyawo tu ɖo fia ke alo ŋdi alo ŋdɔ ke. Yo, ke enya kawo míakpɔ? Míakpɔ enya abe ha. All she's trying to say here is that she was talking about ha with the sign of the nostril. That one sound in the nose, as we've been talking about it since this particular lesson. That is sound in the nostrils, like that a plus which is h plus a with the sign of the nostril will sound in the nostril. Can only make a sound, meaning something happened, an exclamation of something. Somebody want to tell how the thing happened. You say, that's the only thing we know in our that you can get for. Which may sound meaning is that it? Is that it? Yeah. Doctor, am I getting that's the only way Mama you can Vero Doctor, Doctor, meaning, yeah, somebody else added also. It can mean also. It can mean an exclamation. Something as the person is surprised. The person, that one too can mean. Apart from those two, if you know any other that you can add to us, please don't hesitate. Add it to the comment section, and we'll work with you. Don't leave us alone.
Let us all come together to make this a successful program. And then secondly, she continue with another consonant, which is X. X for X-ray. X in is H. So that one plus R as on the screen will give you ha. Ha can mean so many things here. As she's saying, means broom. Ha means broom. Ha can mean to bend. To bend. Yeah. So ha or curve. To curve something also can mean ha. So she has all of them on the thing. Let's continue. Madam Francais. Yo. Oh, alright. Mother Taflache Magala Kaji, Alva. Yamanya Fika Majagomacho Haji, Alo, Aji. You can nagbanya sa kukwin na mimi hoga. Oh, ok. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, on a utilisé le consonne H plus A qui est Ha. Et selon les V, un mot peut signifier beaucoup de choses. Ha, H-A veut dire, peut signifier une association, comme on voit un groupe de gens, un groupe de personnes sur la photo. Ha, une association. Ha veut dire une chanson. Et ha, le cochon, l'animal que vous voyez. Donc, le mot ha a le sens dans une phrase. En faisant la phrase peut indiquer peut indiquer le sens du mot ha utilisé dans la phrase. Le suivant, c'est XA. XA qui veut dire ha. Le mot ha peut signifier balai ou courbé. Ha, courbé ou balai. Merci beaucoup. You're welcome. Davi Kafi, Akpe. Yo. That is good. Akpekemia yi ɖe edzi. Ta mie nu ƒo tso h kple aŋu. H kple aŋu. Tagba mi kpɔ h kple a yi ke mi kpɔ xa. Anem be exa nye nua yi ke mi kɔ kplɔ nu, mi kplɔ miaƒe xɔme, kplɔ miaƒe gologoewo me alo miaƒe aƒewo me wɔ ediwo ɖa, ya nye xa. Ha bubu tse atɔ ganye be ne mi kplɔ nuwo vɔa, ne mi lɔ nuwo ƒoƒua, mi gblɔna be woxa alo wokplɔ nuwo xa. Mi zã xa ne ya tse. Kafi ne mi be wobɔna ɖe alo woxana ɖe. Woxana ɖe abe ne mi kpɔ nɔnɔmetata ke mi le fi ma. Woxa nuwo alo be wobɔe, mi zãna xa. Woxa nuwo, mi zã alo mi gazã bɔ tse ɖe eteƒe. Is my turn? Gakpɔ, no please. Mi gakpɔ xa. Abe leke na susu ame ɖe alo abu ame ɖe ŋu be ame ɖe ta yi ma wɔ nane kɔ, mexa ame ɖe ɖa, mexa HOD ɖa, ya ta nye ma ƒo wɔ. Exa mie ɖa alo ebu ŋu kpɔ si ke nye be xa. Exe kpɔ ya ta ma wɔ nane ɖe ame ɖe ŋu.
mika zã ya che ke nya bubu ɖeke megale míaƒe ʋegbie me haɖeke yi ke mí dana ŋɔtime ɖe abɔɖegbeɖeɖi adzi kɔ tuɔ míaƒe enyawo ɖo yi ke mí lé ŋku ɖewo le ʋegbie me haɖeke o. Ta ne ame ɖe nya ɖea ke nena mínya le míaƒe dzeɖoƒea. Akpe. Thank you. All she's saying is we are dealing with the consonant ha, h, plus a to make it sound ha. And ha, we use it for broom or to burn. Yeah. Those things are things that she came across when she is preparing this lesson. But the person can put it in our comment section. And then we'll work with it. Thank you. Dayona. Ok. Comme je viens de le dire, le consonne X plus A qui est ha peut signifier balai et courbé selon le sens que la phrase a, le mot a dans la phrase. Donc, on peut toutefois utiliser ha comme balai ou ha comme courbé. Et selon David Kafui, il n'y a pas de mot dans l'élevé qui associe X et A avec accent. Donc, si quelqu'un connaît un mot qui utilise X et A avec accent, la personne peut partager ce mot-là avec nous. Merci. Yo, merci. Okay. So we'll continue Yo, Akpe. with Dr. Onyo. Yo, Akpe, ke míalé ŋku ɖe ŋɔŋɔ dzesi k. Anything in the Kple comment section. A ƒe ƒuƒoƒo ŋu yi ke míkpɔ enya yi ke nye ka yi ke xɔ gbebɔbɔ. Ta ne míbe ka ate ŋu anye eka yi ke míkɔ bla nu, míkɔ bla nake, míkɔ bla míaƒe nu bubua, ye nye ka yi ke ŋu mí le nu ƒo tsoe. Ke eka yi ke gaxɔ gbebɔbɔ yi ke ŋu mí gale nu ƒo tsoe nye abe be ne woka naɖe me, ne woka agba me. Abe ne míkpɔ nɔnɔmetata ke mí le fi mia, kpovitɔ le ameawo ƒe boot alo eƒe agba me ka be yeakpɔ nu kawoe le eŋua me nɛ ɖa. Ne mí gakpɔ efo velia tsa, mí gakpɔe be ya tsa, ele agbalẽ me ka afia be ekɔ naɖe kɔ de agbalẽ me, ele nuɔ di le agbalẽ me ta efia be ele agbalẽ me wɔm ka, ele ka. Ta yewo nye míaƒe gbebɔbɔ ƒe ka yi ke míezã. Ke ne mí galé ŋku ɖe ka yi ke ganye gbekɔkɔtɔa, ne míkpɔ ɖevi ke mí le fi ma, míkpɔ be ekɔ aɖu kɔ ka, eka, ele abolo ka, ekɔ abolo ta efia ya exɔ gbekɔkɔ ka. Ke ne mí gakpɔ nɔnɔmetata bubuwoa, míagakpɔe be míaƒe eze, ze yi ke míkɔ di etɔ̃ alo míkɔ ƒoa tsia, eka, teƒe ɖe ka le ŋu. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata enuɔ ka, ta ya tsa mí gazã ka yi ke nye
egbe kɔkɔ. Mi gblɔ do ŋgɔ be egbe kɔkɔ wa yɔwoe nye enya ke wodi vototo míaƒe enyawo me le vegbea me. Yɔwoe vie vototo kɔ va míaƒe enyawo me le vegbea me. Ke ne mi kpɔ k kple a yi ke xɔ ŋatima, a yi ke xɔ ŋɔtima, mi te fli ɖe me gake ne mi lé ŋku ɖe ŋua mi kpɔ be ka. Nɔ be ka, amie etɔ ka alo edzɔ ka. Edzɔ ka, ta ya tsã mi gblɔ be edzɔ ka, ta ya exɔ ŋɔtime. Yo, akpe. Should I go? Okay. Yeah, to continue that, let's go to our comment section because there's a very beautiful comment there. First, we have a greetings from Council of Airway Association of Northern America, Inc. That is Sienna, saying welcome, Wezon, bienvenue. Hey, Francis teacher, am I right? And then please comment, like, and subscribe. That's what the person is telling us. Another Sienna say Wezon, and that was also the same, welcoming us, encouraging us to keep the good work that we are doing. Another person, Nufia Lagbanto, that number 1. And the person said, ha, the H plus A or A as a vowel will give us ha. Like, for example, somebody is eating and trying to squat the whole food for him or herself. It's like we say ha no na amade ledu nuo hom alolom abedu dudu wu ale si jela or le poreng kaf fi ha akplela ha akplela ha. Here means she has taken all food to herself or trying to get the greater share, the bigger portion. So that's what the teacher is telling us. That's very good. Thank you, Nufia Banto. Nemiel lede alo akpan dem le lato pleasure oh. Who can read that for us? Miele. Something's not going in. Nemiele de alo. De alo akpladam Dem. To pleasure. I don't have akpla so ha can mean school. Yo David Kafi Miracle Akhlin Namia Obe Mama Vera Bona Pieta Miracle Ata Apong Cho Hayang Namia Kaya Nufiala Bantom Odafia Obe Mama Verado Haji Ha Yo takwe da Nufiala Banto le Boglobe ne Kodum kemi wanya be kafui ha akplela kafui ha akplela
ta ne míele de alo akple ɖem la. Ɖem le, ok, vodada ne míele ɖem le to kple ze me la, míezãnɛ kpɔɖeŋu yayra hã akple le zea me. Yayra ha akple le zea me, leke mí ɖe nu le eze me hã woxa alo ka akple le zea me woke alo ha le zea me eya ŋu ko efoɔ alo nufiala gbãtɔ le nu ƒo tsoe na mí akpe. Yo, Akpe, David Kafi. So basically, what Mama Vero was saying in a nutshell is that this is an act of scooping. So scooping something, right? Or so you can scoop, for example, ice cream, or akple. You have the spatula that you use to scoop this out of the pot, right? So basically, that's what she was trying to say before she left us. She'll be back here briefly. So I think that is that aspect. So maybe you can hand over to our French expert. Ok. Pour ajouter à ce que Avikafi vient de dire, on peut toutefois utiliser HA, ha, pour signifier aussi faire sortir une boule de pâte de la canarie et mettre ça dans une autre assiette. Donc, quand vous avez une boule ou bien une pâte et vous voulez faire sortir la pâte du canari, par exemple, ou bien pour mettre quelque part d'autre, on utilise le mot ha. Donc, on utilise ha pour faire sortir quelque chose qui est pâteuse, une pâte comme ça. Merci beaucoup. Thank you. Yeah, so that's what she was been saying. Talking about ha akple le zame, ha akple ha molu le tume, or something like that. That's what the Nufiala Gbanto was trying to say. So from there, we move to another one. Ka or ka. And we saw the little boy trying to bite a piece of bread. That means ka, k, plus a will give you to take a bite. Or the little boy took a bite of the piece of bread. There is a pot there. We can see that a part of it has got broken. It just broke a piece off. A broken piece was taken off. And there is another pot there too. The same thing we can see. That one too, a part has been broken off. So ka meaning part to take off something, a bit, not the full thing. And then she showed earlier on a piece of rope, meaning a piece of rope, meaning a car. You can use car to rope, and then other things that show up there. I can't remember all to say it now, but as we continue,
we can tell. We are going to use ha, ka, ka, and all that we saw. As we are waiting for Dr. Onyo, David Kafui, and Danyonam to come back, let us. Okay, they're already here. Thank you, ladies. David Kafui. Yeah. Ma'am. We did ka part of the pot, ka part of the bread, ka. Okay. So let's continue. Yeah. Apa? Ke mengaji si ke miagalang kudenya. First of all, you're back, Mala class. Lekple a tamiko wamevia akotu enyado ke enyakawo miakpo enyawo abe nla ike xɔ ŋɔtime ta ne mikpɔ miaƒe nɔnɔmetata miakpɔ be efo aɖe le elã alo ewu lã ta miakpɔ elã ƒe akpawo tsɛ le egbɔ ke lã bubu yi ke ŋu miagalé ŋku ɖoa ye nye atso naɖe migblɔ be wotso ka alo wolã ka lã ka ta ne mikpɔ nɔnɔmetata velia miakpɔ be miafoa tsɛ ele agbagba dze be yealã ka la ta miate ŋu agblɔ be ɖevi la yi ke mizã nyagbe kɔsɔkɔsɔ alo ŋkɔnya kɔsɔkɔsɔ kɔ ɖɔna ɖe ɖevi la alo ŋutsuvi la nyɔnuvi la mizã yɔ tsɛ ɖe eteƒe ta ne milé ŋku ɖe ŋua miakpɔ be gbɔbɔbɔtɔ yi ke lã mele mia si le eʋegbe me ke nye enya ɖeka o alo mikɔ ŋɔŋɔdzesi eve kɔ tu ɖo le mia si le eʋegbe mo enya bubuwo le miate ŋu akpɔ gake le fifi la mele mia si haɖe kɔ gake ne ame ɖe ke ɖe eɖe ŋua ate ŋu ana mianya le miaƒe edzeɖoƒea akpe miagalé ŋku ɖe kple ŋu kple a yi ke mikɔ ƒoƒu kɔ tu enya ɖo ke enya ka miakpɔ ne milé ŋku ɖe miaƒe nɔnɔmetata ŋua mikpɔ be davi ɖe le fi mi ele nuɖuɖu kɔ ne ɖeviwoe ke le nuɖuɖua kɔkɔ ne ɖeviwo mikpɔ be ema nuɖuɖua ɖe agbawo me ta leke me wòkɔ nuɖuɖua kɔ de agba vovovo ekɔ le ɖeviwo nagbe vovovoa ya migblɔ be ema nuɖuɖua ɖe agbawo me hafi kɔ le ɖeviwo na alo ema nuɖuɖua na ɖeviawoe ta mizã yi ke xɔ gbekɔkɔ yi ke xɔ gbekɔkɔ ne mi le miaƒe nyawo yɔa exɔ gbekɔkɔ gake le ŋɔŋlɔmea medenɛ ɖe etame o ke ne míelé ŋku ɖe miaƒe kple a ŋua mekpɔ nya ɖeke yi ke xɔ ŋatime yi ke mizã ŋɔtime nɛ oa mekpɔ ɖeke nɛ o elabena ya ŋutɔ nye ŋɔtime alo ya ŋutɔ exɔ ŋɔtime xoxo ta megadze be mikɔ ŋɔtime gakɔ kpe ɖe a ŋu hafi miakpɔ nya ɖe kɔ o ta ena be ya mexɔ ŋɔtime o
ọtí mejesi o akpẹ ta megblɔ be ma ya nye leke na fli nu ɖe agba me kakekake alo afli nua akɔ de ɖeviwo sia ya koe nye ma alo eganye asi fianya tse míate ŋu agblɔ be ɖevi ma alo ŋutsuvi ma ta eganye asi fianya hã ya akpɛ. All she's trying to say here is we use the consonant l plus a, meaning la, and the la for la, which will come with the nursery sign, will mean la. And we saw the butcher trying to portion some meat over there. We saw a guy trying to carry up a rope. That is also la, with the sign that is coming down. The one that brings his head down is la, and then la, with the nursery one, la. She continued with the other was ma. Akpɛ ta mama vero no gbɔgblɔm be eyo l kple a yi ke nye la fifia ele kple a yi ke nye ma ta egbɔgblɔm kpie be ne míekpɔ nɔnɔmetata yɔ le afia. So Mama Vero was saying basically that if you have L and A as shown here, I think she illustrated this with these pictures here. So you have the butcher here and you have the person who is cutting this rope. So those are actually depictions of la. And then when you come here to M and A, so M plus A, you have ma, and in this context, you can see that the lady there with the children, what the lady is trying to do is to divide the food or to share the food, right? So therefore, the word for sharing or dividing is ma. Okay, thank you. So now let me bring the French expert to tell us what is there from La as our teacher taught us and as started by Mama Vero in English. So, yo. Actually, it was from Ka. Donc, pour composer un mot avec K et A, K peut signifier une corde. Ça peut signifier aussi fouiller, comme un policier. On a montré un policier qui est en train de fouiller le sac. Ça peut toutefois signifier couper. Et quand on ajoute l'accent sur le consonne K, on dit que ça peut décrire la droiture d'une personne. La personne est debout, droit. Donc, K peut
peut dire beaucoup de mots selon comment on a l'utilisé dans une phrase. Donc, K peut dire une corde, K, fouiller un sac, K, couper avec les dents, un pain, par exemple. Donc, la suite, on a LA, L et A. Et selon David Kafui, LA, là, peut toutefois signifier couper avec un couteau, ou bien il y a couper avec un couteau là, et ça peut toutefois être poisson ou une viande là. Donc, par la suite, on a trouvé M-A, ma, selon la photo sur l'écran, on voit une dame qui est en train de diviser ou partager une nourriture entre les enfants. Donc, ma peut toutefois dire partager entre un groupe de personnes ou diviser entre, quand on divise entre nous, quand nous divisons entre nous, on peut toutefois utiliser ma. Merci, merci bien. Merci, merci. Yo, que akpe mia yijia Davi Kafui. Maroko Davi Kafui. Yo, que mama Maroko akomito en Na. Ama alave na da to yavu bema English bema to alave na Davi Kafui va kene wa aijia. Okay, we continue. We'll give you na means to give. To give na. So we can see on the screen a gentleman trying to give something to the boy, the little boy. So na, he gave na, N-A, N, plus A, E, A, A, na, give, to give. Okay, that's what he's trying to show there. So now, really, it doesn't need any sign, any punctuation sign to explain it. It has already explained by itself by saying na, to give. So na, fufula nanu devila, na, he gave to him, na. So Davi Kafui. Yo, akpe. Yo. Awele doji.
Yo, akpe ke mi ga iji kple miaƒe ŋɔŋɔdzesi kple a. Ke le kple a ƒe tutuɖo mea, mikpɔ enya be na, ta ne mikpɔ be ŋutsua ele nane kɔ na ɖevie ta mizã mina asi mia nɔnɔe alo mina ga ame. Mina ga alo mina asi mia nɔnɔe alo mina nu bubu ɖe sia ɖe mia nɔnɔewoe yi ke mikɔ ɖie lɔlɔ̃fia mia nɔewoe. Ke ne mile ŋku ɖe miaƒe kple aŋua, mikpɔe be mezã ŋatime alo maxɔ ŋɔtime o elabe nia ŋutɔa edo tso ŋɔtime eya ta megazã ŋɔtime gbedzesi alo gbeɖɔɖɔ le etame o. Ke ŋɔŋɔdzesi velia ke ŋu alo bubu ke miagale ŋku ɖea yenye kple a. Ta ne mile ŋku ɖe kple a ŋua, enya gobi alo nya ɖeke mele mia si le evegbea me haɖeke yi ke mide dzesi be wokɔ mizã kple a kɔ ŋlɔe o. Gake minya be ɖeviwoa wofa avi ta le ɖeviwo ƒe avifafa mea, eɖie be ŋa alo eɖie sigbe gake menye enya wònye le mia si le evegbea me o. Gake ne nya bubu ɖe le ame ɖe si yi ke wòkpɔe be miate ŋu azã alo mizãnɛ hafi miamete ŋu de dzesi haɖeke oa, ate ŋu ade ɖe miaƒe dzeɖoƒe ne mi be miabe tia míalé ŋku Yo, misrɔ̃nu tso míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo keŋ abe leke míedze kɔme kɔsea eve alo tɔ̃ ɖewoe kea, mígale wo dzi yi. Ta egbe tsea, mígasrɔ̃ nu tso ŋɔŋɔdzesi yi ke míezã ŋɔŋɔdzesiwo kple a kɔ tu enyawo ɖo. Ya mígblɔe be míaƒe taɖodzinue nye be míaƒe nyaselawo alo míaƒe nukpɔlawoa, woate ŋu axlẽ evegbea alo woate ŋu ayɔ enyawo ne wokpɔ nyawoa, woate ŋu ayɔe alo woade dzesi woate ŋu axlẽ wo tsɛ. Yae nye míaƒe taɖodzinue ta míle fi ɖo. Míle nu ƒo tso University of Education Winneba yi ke le Edzumako campus Evegbe nusrɔ̃ƒea. Fuma míle míaƒe nu ƒo tso alo fuma míle míaƒe ŋkɔ seli. Akpe na mi. Ŋkɔnye nye David Kafui. Akpe. Thank you, David Kafui. All she's trying to say is this is the end of today's lesson, and we are ending it with na, to give. So she has given us some of the impact of na, la, ha, etc. So you should also try to teach somebody, anyone you like to introduce to a language. Na, la, ha, akplen. We all love akplen, so ha akplen. That would be a very good one. Ka abolo, ha plonu, ha. As a song, as a pig, anyone, ka. So let's use all those we have learned today in our daily communications. Thank you. They are from University
College of Education, Winneba, of every department, and they are very wonderful people trying to help us put our language, our culture out there. So to portray the value of our language, of our culture, that's all we are trying to learn here. So we do anything that is about any new thing, any old thing that you know, any way that you can support us, be it financially, be it with in teaching form, any little poems, just bring it and we will put it together for our viewers. And we love you as you also love and watching, liking and sharing our program. If Davi Enyonam is there, I'm Mama Vero, I'm Mama Jahano and Elia, the fourth of Anyako, but I love to be Mama Vero, so or Veronica Vejesu. Yeah. I love to be Mama Vero, so no problem. If you call me Mama Vero, you haven't done anything wrong. Danyona. Veronica, merci beaucoup pour cette participation. Merci. En résumé, aujourd'hui, nous avons étudié K, A comme une corde, fouiller, couper, LA, lent, qui peut signifier couper avec un couteau ou lent, poisson, viande. MA, partager entre les enfants ou partager entre vous ou diviser. On a étudié HA, qui peut signifier une association, un groupe de personnes qui s'entendent. On a Ra comme chanson ou l'animal, le cochon, par exemple. Et quelqu'un a dit qu'on peut toutefois faire sortir une boule de pâte qui aussi signifie Ha. Donc, par la suite, on a étudié NA, qui est l'action de donner. Comme on a vu un monsieur qui est en train de donner quelque chose à un enfant. Et le dernier consonne qu'on a étudié, c'est N avec A. Et selon David Kafui, N et A n'a pas tellement, n'a pas un sens en éveil, mais qu'on entend les enfants pleurer en disant donc c'est le seul mot qu'on a en éveil qui utilise et A. Et si quelqu'un connaît un autre mot, on est là pour apprendre. Vous pouvez toutefois nous suggérer ces mots. Vous venez d'écouter les enseignants de l'université de l'UNIBA, le département EV. Donc, on les remercie pour ce volontariat qu'ils sont en train de faire pour faire promouvoir notre langue EV. Merci beaucoup. Merci à nos enseignants et merci à Dr. Wagno, Sister Vero, et merci à nos éditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Akpe nami miawe yawodo. Miape français Madame Daigno. Miape English igbe to Mama Vero. Kple miape nufiala Davi Kafi kple efo nukunu.
Afi Dr. Dogo Lemagba Akwenami. Okay. Thank you, viewers. Dr. Dogbe, Davi Kafi, and Efo Nukunu. Wherever Sister Afi is, tell her we haven't forgotten about her. And Danami, all the same, we are watching and looking forward for her coming back. As same to Attorney Cyrus. Attorney Cyrus. Saros. Yeah. Please, we are looking forward to see you next weekend. Unfortunately, our network today was not that good, so maybe we will repeat this program if we get a better network next time. Yes. So, but thank you all. Thank you, viewers. Thank you those who gave us comment in the comment section. Those who like and share our program. And we thank you. We invite you same time, same place, same spot next week. Daniel, I've learned more French today. Merci. I don't want to skip one. And the program was so nice. It's just that the network wasn't. We forgot that we couldn't even get an interlude. But everything looks very well. Thank you very much, Dr. Onyo. With that, Yo, you as the captain in the boat, I don't know where we will be landing. Thank you so Akwenami Agata, ke much. Yema, Abala Dana mi blona and Miapa son of Miaga Dogo. Yema, Nyagadogo. yo, Nyagadogo. Yema, Mama Miapa Vero. one, yo, over, Mayma, Abe Ah, agunyare. Miracle Daniel. Mmerɛ mama bi a wofɛ afiankɔ ka sɛ ɛyɛ akanyɛ mɛsɛnwe dɔ. Oh, Mama Jahano. Enelia. Okay. Yo. Ofanyako. Yo, Akpɛ. Yaga, you are young, Mama Veruko. I like that one. yo, Mama Ja. Yo, Daniel Miracle Anyara La Chua. Mama mo mo nyane ne ba. ma mon pokwa ya chi do ma pena David Kafui. Ba pele Dr. Dogbe, ba pele fu velia ni mo le bon ko tutu reta mo. Ba akpe no ne de ya o mola. Okunu. Be mi adegbe amaga buota. Mi ha mi esro mi afia mi avio. Afia me yo mo pomo no agere kajiwa. Mi si de fio mi ha mi no amofia ya mi sonta akpe na mi gbogbo to akpe. Yeah. Merci Mi ho beaucoup. doda share ha. Mi ho doda share o le ba mi akove gba. Ajiji kple nano be mi akove gba move. Ta na mi ya. Yo, Banyo, Akpe Nami. Ta Siana Media. Mi akpe dana mi akpe nukola kple nyasela okata. Alebe mi akpe wana o yinaji echo koshira gba Afrique. Culture Afrique. Ya culture Afrique show leji. Enye wana nyuade. Ta mi akpe wana wa fifia ojana gom afida ogbe. Alebe afida gba Gbanto nye Efo Lawrence Dagadufe show ike oyona be African Jazz Panorama alabe never do the Mamnidagbe wa yenye Health and Wellness show by Miss Dell ple Davi alabe owana show ma Indi ga asheke le America pe reje gapopoma alo Eastern time
alabe chofuma ke mieva do de F4 Steve kple Mama Empress special ji ike oyona be Talk show. Talk show. Yeah, talk show ike enko enye Siena Central Central yema ta lobe chofuma ke nye edona de bobobo ike nye wona de ike le mia kple mia Siena Media Talk kple Top Media Ghana dome ta okona bobobo nami alave davi authentic mama na show ma afina chofuma ke badore miaji ta lobe mama glo koshira gbeto mama glo bayi ta apenami ta ke miaga adogo Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay. Echobia dogo. Yo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio migrena bosanuba.